election kawan-kawan. Emily Kamonglang uba Eugene Lindo ulapan manaba unom ya kunshu ek election MLA Arhajar Arpulai nakadaw shimet jong uba Eugene lopan banay kanikaray hakajinyalang kinongyalam ka UDP Mauplang Circle haka artarik unay wiyang Arhajar Arpuar hamaungap halor kanikaray uba Eugene president ka UDP East Khasi Hills uba tida Starwell Khan ulapan pau bagaday ka jingdu ka bakraw ya ka party Joka circle hadu kata kena takadaw na kadang ka district Meeting yan siya ka kawakaway ka punta jo meeting kare punta ka form ka circle jo ka apa bat ka kamar na official hakin nakit kam jo ni ba na nakaliang jo na ba ka election kawan-kawan tik em kadaw hi kadaw siya ka personal decision ka naman. Kamday kiki ko maong ay English kam ka decision ni kadai ka decision shimet mangaray naman ka kajing tungu jong jong. Iya kata kalaway ko jong jong tanga tanga perkan also ibang na ibang ne kanti bang na ibang ya. Oh kum bakalam hi ngadai full project member jong ka party UDP na kliyan ka ngaro ngan persyang manyai Kristom di negara. Kung layo ya ka circle mata kasi nakaliang ka circle hanya persyang bagin saya budin ya ki application ki bakwa amuan hikmat ya punya ka election punya ka individual jong ki brio ka perkat ke jong ki rei nakaliang ka jong ka ka jikso ka jong ka naso ka edition ngashim kalong kanono ka babhan mata ya ka party mentakasngi na kaliang ka jongi ka district nawan hangni ya kabat perlong ya ketika general meeting jong ka circle namar kum bangalaong ba ka circle kamdan ni dinongkit kam jong ka circle hadu kata kena takadaw na kaliang ka district nga kum president nga sim ka jingkit kli rangkat ba rangkat andam LDC ila ya convene ya ketika meeting baru MLA ba Eugene bangi kot ikinongkit kam jong ka circle hi baro ya kinongkit kam naki snong bangin jet ikinongkit kam te mentang ila yo ikinongkit kam dai baru kandidat ya mentang empat ya keren ni henrei kum mangalaong iti gidon ki proses nak kata ngila form saya ke circle mentang bak circle kan saya kendu lasisngi haka sit ho ding janmiat san steng haka bangin form ya ka election committee bat haka ni ka election committee ngin sayo ban hot ya ka application nak mentaki kertong ibahwa banyak kun nak tiket ini atau kamu ada penpau po ke parti meeting mana kalian ke jong belum langsung pada election belum penpau ke jing jong tenrei nak kalian jong upat penpau ba undang ye don ni ke parti nang ye trei nang benta ke parti pada nang perflanya parti bat menta nila IT ulah simtiru kum presiden jong ka mau pelang circle menta ban lead ye ke parti nak benta ba bangin sayu ketong nak benta ke election kalong ke jingdo ke bakrao ya datangin ada bong nakaliang ke jong ale simet na so bakalong ke jingdo